muno sana omwanchi omurigeri abegitaseni Kyandizi TV nigo charagire chinsa isano na ibere chabona mubaso asenero bere gokoretera amangana magia bunabereka gwateka korwa chingongo chansi inyechense nabakonde gutubwatia sinse mochiche mitandao asense meli ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital asense meli ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website www.ndizitv.net iritere Kerubo Frida nolio kweneke mna chivi channel yogiri agwekira sole asenchire yabenenere Petra Mukira bakubwaterana nere Nelfa Oro nabo gastinse mo chiche biorkelio nigo tukubwatanere Lydia Moseto skatonyegera wirana ndasege keke kerebosio elinde ngumanya mange asenchira yobwenye Manche umurigeri yango kwaligani bene ilinde tabeto gusanga sobwamo gochakabona igago ika omoelio amayaye bire bigani gotuko yachaka korwa se county ya Nyamira anene korwa ase wodi yesise anene chinga kyomugabana bwe county yo Amos Nyaribo abakagwikirana bene ase omoyega bwo koigora eskuru iyo bobundi ya Nyamwange nigo eskuru iyo yabetege koigorwa emyaka ebere yaitire asikolende litkolere Mugavana Amos abakagwikirana elinde gochaka bene obokoreri ebwabo Goskabusio ase ayagendete koenekigwa mwanchu murigere nigo tokwirana wikase county ya Kisii asengo kumenya bana nigo ya Mateyo mugaka Francis Onyego nabayiga basani nabayiri babere no mugoko omonene asababere bakwaligania omoyega boko mwaligania inkakorwa asomutimuko anene asensemo yemirimo eleye serikali yobonyanyimbo nigo abere ase obokoreri wemyaka emerongetatu na isano na ibere asairane irinya sambya mono ase okumulenda omuyego yoni go bakogo korekana ase kinyorokia nyaore ekegotoka ase wodi ya Nyakoi imeye bunge ya Kitutu cha Chisaudha aseke vuye ko muyego lero atabiri ngambuya mono ase bali bonse baicha kongo egebisio nyanya ko gendera kinaberisiko chingaki chonsi naberisiko asega sia police challenges chiro chinyinge lakini sawa baire omobui asekera lingana na yekolire bona akirisika tiganya saa aba mananche ne chamiyane akira tokora ngendere okora amaya kujya sare ne natosisenie kere ngentonge bwate omwanso ange bwate omwelioye tali egasi yoka omuntu ora akora omaya komenya chigaje ne chinyingo omuntu ora akora na akirisika iganda akore abantu bane baragere na njendagere omonyene. Majina naitwa Deborah Onyego, langu ni kumshukuru Mungu, amekuwa mwema katika jamii hii. Amewezesha dadi 37 years in service, ameweza kumaliza akiwa mzima, buheri wa afya. Tunamtakia mema, tunamtakia azidi kuwa na nguvu na tunampenda. Kwa umbali ambaye ametutoa, ametusaidia kama watoto, tumesoma, tumeenda campus, ametulipia school fees, amejitahidi kama mzazi. Langu ni kumwambia pongezi na hongera pia kwa kumaliza kazi akiwa mzima. Namagiga yokoba seke minanege tindi chinga kicha mameranio ya matera na baigense meli ya mashairi na baigoni geskuru yoboroso ya nyangoso ya betege kwenyorera obobui asbabete baguska guchia asege tambukiro kende okwana omorkia otenenerete asense meli chigotsoricho nigo abetega kweneke bunamba chiko bagukirana asense meli ya Kisumu asbabere guska goika asense mo ya regional chinga kibabwate okwege na bunanigo barachikoba bagwikirana asensemo ya nationals. We from Nyangoso Body proudly present to you class 2020 JA the cockroach by Doris Lakundi. Welcome the cockroach. Anti-mass computer so sharply anti-PS and punch at my poor heart. She frowned.
Kenya supporting. We managed to qualify from the county levels to the regionals, which will be held on this week on Thursday. Na tuweza matumaini ya manene mna na ndio kwa regionals na ndio kwa tole team yetu na kwa nationals kila vile dole. So tusabete sana nyama tuwazesi na wiki iga kemina na ndio tukagereka vile disimono lakini ndio no kuega na kochi babatore ababu. So wana abaraiwa ito wana ina biamana yamana soko chakora tabigereri ngatoke andrete ane ngaki ende to gocha kurukisu ane to bagani mo ke ngapa na hiyo. Omurikio munene w'ikiama gia UDA Cleophas Malala nigo aganirie abagavana korwase county kwani kibunanko bwati abali chimbaratero chomorai bwense anene asokorusia chiabisi ichiabarugi babo kagokwana anene korwase nsemeri ya Butali me county ya Kakamega nigo ane kibuna korusigwa gwe chiabisi icho nigo korabe kogo keanya egurubo anena sensemeri emishara nabigo kwene kibuna chibese chebere chigotumeka ase chiabisi icho njichikoba chigotumeka ase chi county goikerania amagenderero Muhimu viongozi wasikuwe wanakuja kwa wananchi wakati wa kura peke yake. Kwamba tunaweza kuja tu, tupige gumzo, tuongee, tusemezane, alafu watu waende nyumbani. Isiwe kila wakati tunakuja kwenyu ni kuomba kura. Tunataka uongozi ambao viongozi wanaweza kuwa wanakaa na wamama wanasikia shida zao. Wanaweza kuwa wanakaa na wazee wanasikia shida zao. So mimi nimeamua nianzishe program Kenya nzima. Kenya nzima mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA. Kwamba nitakuwa naenda kwa kila kijiji kupiga gumzo mtaani. Kwamba watu wanaongea na wengine. Si ndio? Ababwatani nigo bagendete gwesokia bene na boigo koralie bene elinde gukora ogusara kumwana omunyaruka me county ya Migori nigo babete bagwikira na stinseme cyo na boigo gosomia abaga kabona babonete ko bwaterana na boigo amabe ali akorento akubwatkana no gusara kumwana omunyaruka nigo ekerenga ekenene kere gusira umwana omunyaruka na boigo kwene kibuna bereka gwikirania chindoto cyaye ase amatuko agosio. We have realized that the boys are in a better place of talking to their sisters to allow them even go back to school after getting pregnant. The girls are saying that the boys have now come out to support them in re-entry, and even when they get pregnant and they are re-entered to school, they say the boys have taken lead through the Tuseme Club in talking to the institution on how to support the other girls who've not gotten pregnant. Wasichana wetu walikuwa labda wana drop kutoka kwa shule, ukiona mambo na teenage pregnancies zilikuwa zinatokana na hayo. Kwa sababu msichana wakati alipokuwa akipelekwa pale anaambiwa kwamba you have to test. Na unajua yeye ni mtoto bado waga hana mawazo, anafanya kulingana na culture. Lakini hao wamejaribu kupitia na sisi tumefanya barasa nyingi tu katika mashinani pale, tumeelimisha watoto wetu na sasa hivi wasichana wanajua rights zao. As at now the re-entry that we have had 16 girls who have been re-entered, but we are following the cases of 8 who are still following up because of, we are working with the champions, the community champions, to make sure that we reach those girls and the caretakers. The men will help talk to them, and they'll also know that they have to protect the girls so that they do not get pregnant again. And if the girls get pregnant, then they can encourage them to get back to school.
Bunenjire ya moyo gokeania amarito agengyo nigo abasae baganirie abayibuli naboigo abaraibe chidini kweneke buna kwegiria bali abana babo chimbwa chingia okwana nigo beneke buna ebikorwa byabana banyaruka konyora amarito agengyo nigo byabere bicomment kana asama kyaya anene chinga kibeneke buna obotaka nigo obwaireire ebintu binebyo ogokorekana nanyana basensemende nigo baba kweneke buna ekero abana banyaruka babiri bakonyora amarito agengyo nigo bali asekerengo keigoro konyora ebinyinyi byenyamoreo. What are the causes of them being pregnant at 12, 13 years? Is the information available for them? Is this information available? We talk about age-appropriate information. Is it available for them? The government is committed, is keen in ensuring that in the rollout of universal health coverage, the benefit package for adolescents and young persons is comprehensive. Some of the issues that we've been facing as adolescents and youth, we have the triple threat. That is teenage pregnancies, new HIV infection, and sexual gender-based violence. And the latest report that the NCDC came up with, it showed that we as young people, we are the ones that are having the highest number of new HIV infections. If the education sector did what they have to do, if the religious organizations did what they have to do, the Ministry of Health and even families, young people would have healthy sexual and reproductive health. Oyo ligetie ekirogo kyoborai wense gwetera ekiama gia Roots Jojo Ajakoya nigabereka gwesoke bene naboigo komochia eserikali kobwatikana nobokoreri ibwabo okwana nigo anikimna nigo egati yababwatani abanene kurwa serikali babere bakomwa amabaga yemeremo asikulinda bereka gotuguterare engane yo boigo niga enekia kwa koboko abasaye ba Gen Z ase okurwanirira omokenya. Nimepangiwa kazi na serikali ya Ruto. Nikaitwa na wajangili wengine. Wakasema wewe tutakufanya minister. 2 days ago. Wengine wakasema tutakufanyia hivi. Alafu nipelekwe kuchujwa na bunge wakati wa Parliamentary Selection Committee on those who have been appointed ministers or PS. Niwachwe pale. Hata Kisumu nitaingia. Nambale nitaingia. Wacha nimwambie Ruto, I don't want your job, pack it, give it to everybody. I am with Gen Z. Na tukiwa na watu wengine ambao wataenda kukula viasi pale State House, kukuja kudanganya, wengine wanawekewa makomishon fulani. Ruto ameanza kuchukua zile mbinu za Moi. Kama kuna mambo anaenda kuweka tu commission. Ipoeshe watu. Watu wakishapoa miezi miwili, miezi mitatu inakuwa disbanded. Gen Z, wherever you are, we shall give you your privileges. We shall give you your opportunity. We shall support you wherever you are. We shall step aside and wait for what you want. Senator we county ya Vihiga Godfrey Ososi nigo amuganirio maraibinse kwanike bunango betale inse SAE omuswada OIBC kobali chiko okwana nigo ainike buna okonyorwa kugwetigwa kweli chikelyo no kulenda ababunge bali abakenya babere bakorokya ogotaisanika kubwatikana no bokoreri bwabo abaganire kurusigwa abisi. Tunashangaa ni kwa nini Mheshimiwa Rais hachukui hatua ya kuweza kuidhinisha mswada huu, na ili hali Wakenya wengi wanataka tukue na IBC commissioners wakuwe appointed, kazi ianze. Na kazi ya kwanza ambayo Wakenya wanataka wawe na fursa ya kufurusha wabunge wale ambao walipiga yes kwa mambo ya finance bill recall, na hiyo hawawezi wakafanya kama hatuko na commissioners wa IBC. Kwa hivyo Rais, tunakuhimiza kwamba leo kabla hujakula lunch, chukua hiyo mswada, uweke kidole, ianze kuwa sheria, commissioners wakuwe appointed,
kupitia kwa selection process, na wananchi wa Kenya wakuwe na uhuru wa kuweza kurecall wale wabunge ambao walienda kinyume na matarajio ya Wakenya. Manchu murigeria kurwa sorobo tioruni na ikiro mweli oba mangana maya asebire biga kolinde tuskatonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mange nenyara senchira yobwenya na bakwenda kutubwatia sense mo chichi mitanda asense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net magach kamera sokone kibna ebicha na bayigeliogi yagokera sole asenchira yapene nere pecha mukira bakubwetana nere Nilfa Oro nanchiria nenkerubo Frida na sense mo chibiero kalio nigotobe tukubwetana nere Lydia Mose genda gutwara ubuligelio bya imigitasini kya Ndizi TV.